كرد و كردستان. كرد ملتك كل باكور رجلاتا ناوين كومبويا بتايبتي لباشور رجلات تركيا و باكور رجلات سوريا، باكور رجاوای ایرانی و باکور عراقی. اف هرم بناوی کردستان مزن تیناس کرن. کرد لولات دن این عرب جی به هجماره که مزن هنه وکا کویت 71,000 کس. للبنان نزی 19,000 کس دجین و لأردن به هزاران کس هنه. لولات آسیایی ین وکی جورجستان 17,000 کس، روسیای 20,000 کس و ولاتین اوروپی وکه المانیا زیده تری 9 میلیون و فرانسا نزدیک 83,000 کس هنه. لهولندای جی 72,000 کس هنه. اصل کرد. اصل کردان دبه دو چین یا یکم ناووکی گله کرده و جیرت تیوگوتن گلین چیاین زاروسی کج دسپیکا دیروکی و لکردستان دجین. طبقه دویمین جی او گلین هندو اوروپینه کوبری زاینه 200 سالا دهان ده لحرم دجین و بگلین خوجهیره تفلهف بونه. زمان کردی لسر چند زاراواین سرکه هاتیه دابش کرن. کرمانجی یا هری بلاوه و جعالی کردین ترکیه و سوریه و تی آخافتن. سورانی زاراوای کردیا عراق و ایرانیه. زازا زاراوای کردیا ترکیه. جبلی زاراواین هورمانی، گورانی و لوری. الفبایا کردی. کرد 2 الفبا بکارتینن. یا یکم الفبایا گلین ایرانیه وکا فارسی و نهال عراق و ایرانی تیب کار آنین. یا دویم جی تیپین لاتینی بکارتینه و جعالی کردین سوریه و ترکیه و تیب کار آنین. کرته دیروک امپراتوریا مدیا یک جنافدارترین پیکاتین سربخه ین کردانه کود 100 سالا ششان آبری زاینه ده هاتیه داماز راندن و نزیکی 5 سال دوم کریه و جه ازربیجان دسر آسیای ناوین حتی افغانستان درج بویه. پادشاهیا کردوخ یک بونه کدن آسر بخه کود سالا 189 ده بری زاینه هاته داماز راندن و 9 سال دوماند. کومارا مهاباده یا هری داویه کو 11 مهان دوم کر و جعالی دادور محمد و با آلیکاریا مصطفى برزانی لباکور روژ آوای ایرانی 2 سالا 1948 ده هاته داماز راندن. دیروکا هفدم ده هریما کردستانی یا سربخواه و خو سر 2 سالا 1991 ده هاته داماز راندن. پشتره دی دستورانو یا عراقی ده 2 سالا 2005 ده او هرم وکه پایتختک فدرال دی ناوا عراقی ده جه گرد. هری داوی شورش شاروش آوا که 2 سالا 2012 ده لکوبانه دست بکر و بسایاوی ریوبریا خوستر لباکور رشلات سوریه 2 سالا 2014 ده هاته اعلان کرن و هیجی دومه. کرد دخوازن به 4 پرچین خوره کردستان کمزن آزاد و یک گرتی آوا بکن. آنجی به دولت هیره به شکل پایتخت فدرالی به دست بخن. لگل ناسکرنا ناسنمه و مافین مدنی و راوستاندنار بازن کیفی ین لدجیوان. چاندا کردی جعالی افسانه و چیروکین گلری و دولمنده. یا هری گرینگ جی افسانه یا کاوا الحداده کو یک جی افسانه بنوروزی و گریداینه. ججنا نوروزی یا کردان و گرینگ ترین ججنا نتوییه 21 آدار ده به پیخستنا آگیرکی مزن و پیروز کرنا لدر دوراوی تی پیروز کرن.
Di dîrokan û jin de yek ji girîngtirîn sedemên statuya vê cejnê jî ew e ku ev cejin weke dijwarî, seknandin û pabendbûna bi nasnameya Kurdî tê dîtin. Huner Mûzîk yek ji hêmanên herî girîng ên çanda Kurdî ye, ji ber ku mîrateyeke mezin a stran û aletên kevneşopî heye. Saz yek ji amûrên herî girîng e ku di mûzîka Kurdî de tê bikaranîn û dîlanên gelerî ji bo wan dewlemendiyeke mezin e. Çawa ku şervanên Kurd ji bo bilindkirina moral û hevgirtinê di nava xwe de bikartînin. Têgihiştinên olî Zeredeştî ola yekem a Kurdan e û hinek ji wan ji bilî êzîdiyan hîn jî pêbawerin û piştre Kurdan olên din qebûl kirin. Koya herî girîng İslamiyet ji bo piraniya wan îro ye. Ji bilî xiristiyanetî û cihûtiyê birêjeyeke kêmtir. Cil û bergên kevneşopî Gelê Kurd hîna jî bi cil û bergên kevneşopî ve girê dayiye, ku geleke caran di merasîmên cûrbecûr, di boneyên cûrbecûr de bi taybetî Newroz têl xwe kirin. Dapîrên Kurdan jî heta roja îro wê li xwe dikin. Jina Kurd diwarên cuda yên jiyanê de roleke sereke dilîzin. Jin di jiyana siyasî de pir bejdar dibe û bi mêran re wekhev tê dîtin, heta di artêş û şer de. Jina Kurd ji bo bidestxistina azadiyê geleke berdêl dane û li hember terorê şer kiriye û bi ser ketiye.